mawira kwa murori ono woto wata habari ya ukiri habari yako ni njega ki Klaus Mandela na Bobia tuko na arua ndinene wandi atawa mwangandia tuwatanite na mtujike na jaru batikidenji na mwana ujike na jangavana tengavana kawira mwangaza kana mudhomi njuki na wana wa mwananchi mutongeri wa youth kumanaja na wandi ya mwangandia ketumdauga na arua atutege antuwa mwangandia Manyora kwithirito gwikara na aja nturene era ni ngugera tunene gwitia iguru na gwitia na kwina kumenya kila kiarara bwana mawira labda no atwegwe guge bwagetheji gavana na nara wetu twina nginya gavana watunyai atuga guge bwa gavana omwangandia gavana omwangandia getheji gatuga guge bwa kero kiriro munthi nathi mbere Klaus Mandela muge ni bwimbe kiriro na arua ibwe gasana muno gavana ibo Nairobi tutie manto habari ya mwangandia mwangandia so kabisa naja no madina to kurukira mwanya jo atongire babeto muno ja MP ujo wetongo sine kirema muno sare jesi nyingi muno to kurukirite kuma twajukia kuma kirema tonya gitena giki na binecho ndo to kurukirite muno ndene Nyamiru County kuira mawira Nigeria mheshimiwa wangu sine kirema tuirire utijwa ingagia kaleja president ujo wetu inyakimwe kinyabuka na bweko no to kejotera mantu jonde atuirite no utwiraga ati bakwinga chagua bakuthithia na bona Mandela ko bati mwangandia itukulikana rakire marungamire na bugire na jenere nteto cia njirere kuma mariene gwita mwonka chari akaguma ndene ndio twataka tuomera nsitwe ni bondo yanje na tombo mivinga tirabwega tungamire ninye tangeka buru yankiraja primary na menyo tekarabatinye mu murimo jo mutujwe kirwa kinyajo mwe mwanke kinyaja akaguma mbridge mariara opererwa weruga mwanka nge muchainari na kambe mawe kro mwanka kaguma market kuma 2017 mwanka na rweji takurukau irema gusina kiremetete kujuria myanka raido na myanka mugwanja nawe no tonto abudithia kinyabu mwe promise wa yana promise ya ulongo angaba kundrenda mwe mutongo ryo yombe guroje wesa William Ruto utionto bomba kuthithia nabu achukuru chia mwangandia ngavana kiremanguchire na thondekete kinyonto no bu promise yonde bona Mandela kwa isira umata na bunde ne mwangandia no kuria tukurira ja MP ngusina kirema ngi arereri rotere ne romariene enderete gitera kireito murungi riurio awite ka bigo ne kira vaigi ne intekine yake na kiri arito mokaba rungamire guti arito skuru yo na nyekuna nkari ya muno monyeru jirungi ya promise tanto bamwangande muno rugitwa mukongoro ta project bujiru kuma 2023 March unya pipe kinyemu ngani nyera yerwa muntu yaga mazita pipe mu aka video ntobumoka na bweko mazionda kiremara yara ya mantu jorongo mwangande to tamona kune yita limuri ya tumuri kana orire ari kia lone ngade bako kirigara ari yanga wa baire ruto baitara chagua ndo kiremaire gakwaria turi gakuwa kiaria mantu ja utongeri bo centrament manto jegie michetho nonto kimbeje CDF itenga okigukira ndukimbe kimichetho michetho ni ukiritwe kiri wande ya mwangandia kiremanguchine Mandela ngondo kura kwena timu imwe gatwatine a promise itawa youngster yes promise akami nene na akami andikivya kiri rigijengira sedage goro uto Mandela kinyemwe omuntu wombere ku communicate ni video ntubwe ko abaire mwanka na rweje na mwanka jumona mieri ithatu atamona metho kinya utuntu nyabu munyabwe ku athithie tendene sentiment na mnyamise utukurira muno tukwenda batu kimbithi yuthi mbaba nyana misetho nyato kiaga jangi urandije guti mantu ategera kinyeye gukana jeku no batu tuyungwa byumbe ndi tukwenda kuona mibira na yuthi yatweke ndose za tukasio organize tukathire kwa contribute tukathire tukambira kura mibira ubu akajorongo bukana bwe kuna mwanga nyote maendeleo ya kirema tonete kinyeje gukana jeku nanya itukuririkana bwe ganya muno kwena barabara ugireje umaja ruiga chamuga mbone awire akametidia awire tuwe wene ngavana kawira including neje kuma gitune tukaongo sibitari Kenya Mandela okeja gweta
ja Kaongo sibitari engeti ne Kaongo hospital ngale 5 no badu tijira 5 kwa bendi dispensary Kaongo na karabati ya kuire gatega tenyangari nandi cia tubirire njira we ni atari nerwa njira mndene jo muntu nantu wanyaba kuyingirwa yo taga njire ne ugene kawire monge garaniro ti untu bumu kana bweku witaga na mbere ndene mwangamvia na kira magato airia mbono na kairia wananchi agwa kwengo gitite awire Nairobi umorire ugire anga utembeza bakunengero na twategera tukone na mbesi nyingi muno cia manto amenye manoja mevira manto amenye mutu wabirite ndene mwangamvia tukayenyotegera njire neje kuma karidine watenya mwanga bodo absentu na mwangamvia mwankangene thukire ngari cio ndicita thukebanira njirene mindene yantu twikinyanga irio byantu ikwebanira kumandiro mu mandera na ndakuromba nyebunteithie muno na guteta gukungi muno bwina ukimindi tubuthikairaga muno ante goria ngavana tokwariria muno manto jegie mujumbe o Central Mentire MCA wa wandi ya Mwangandia nekaniritie mawera ne jara abwirite ute maendero kinyabo mu kwanza unandi no nkujita kiyo mandera nyoke nditanya mbita kwa mbaya wita mbaya minpole iyo nkujita kijo muno aurire butu tamuna kumatonya gitina tatwariria baithe kwanza unandi no nkujita kiyo nyoke ndikanya mantu jau bwana mbaya no pejo tena wanda gwambali na geto FM kwata nitaba mawera wa mulori aja muno na twitega mantu jaraja kuendelea no tuntu turatugite mbundo tuntu tudirairwa no asege alo kwestima naja bate tutona kuma ngudire zukazuna area yetu eguruka iri na academy weto Baraka Academy yes tuna stima wetu na musti antu magana jatano bana mbaya Tandri na tutona stima kumande rombo kuma twagwata guruba Central bwana mbaya atura kuwa kareta kuma 2017 twamwere kura ndarwa bona gusinya kirema gutuntu kinyabo mwe atumikira MCO enuna aerobare ro wonga kana aerobare ro rongerwa kuria wonga awana gonga ndi tutona gonga ko iwe ko da gonga akinyereria kunyira nderia tutimenya gona mbaya abo amuria maendeleo inajaria ugate onga gwenka Mulia maya tutio muona aluga ngawire na mbeza ngamirwe na mbeza muri ni ene to nguru tutukura nati kenya ukithithio kwari na beta ko gonka ruji kana ko gonka mbindio gonka riu ambasari ja skuri buko ewa utenye mabati tona ndene ambasari bonga iba kuejana ndi notisho tona isio juri bikaura bomba kugwata ambasari ya sukuru bwana mbaya bwega sana bwana Kitheji tiko meuge bwa kuba mwisho tukithira karwale getu rukerero munthi buburiko kiongozi governor mbele sio muno ndimu mwana yuthi tagaira ni muno kutikaraga muno bwana mbaya bwega sana kevia kevanya kebakevia muno thank you mawera bwana Klaus tokaingira ngwete kyochigwa tobetetie tobiti tokaingira gotigwa tobetetie exaggeration kana mbike kebe bwana Klaus enya batu ni yezo bando tele wananchi na naona to kurukira noma totegera Central yandi na mbati mono de mo ande kionto to sub county jere ilo ga compare Central na South no mwanka one o wananchi bakuga kwena oma na Central kulingana na olija mo ande kionto no tuwateteri ba muingi na odomithia muingi negwetia mobunge ora lekuka gitene gaka aitumbe bwega myanke wetigere nonto onjera iwo kuwa begweta sasa na iwe gitone nayo ya the county government of Meru abana kwena gitare mwari ntonyero yete kirantu irane bakuthithia barabara eu ya muthia ibone ne antu batine kwitha baechanga mbesa mbaitheba mwangandio juju ajithia barabara na otegera na ku representation ya the MP na ruguru tukiwa tu compare na South 2 weeks ago okonge wa South Daktari Shangra Kimwiti dona yariria mantu ja constant new locations na gazettement ya South Central kuna sub counties chia dito Kirombo na chia dito public participation na Ragatembe otegeo na round 2 round 1 bandu reare MP South bandu bena papatanetano da current senator dai kaburi murongi dona gazettement ya gojia bogeta na kwene mitungu sub counties bandu hakuna
kwa mwananchi wa Mwangandia kiareria wikala test that na ta kuna ene iluire Geto FM kutoka kitonya mashinani kabisa ayo ne ngo ya gotigira ati antubo kirwa ngo genda chiao na bado na tuliaja jande kibantato tuwe mashinani na watchdog iko tetera mwananchi bana Kraus namba bwega sana